أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata o taguɗo en waɗi e yimɓe o arsiki en kadi wonugol julɓe. en toro Allah yo Allah ƴettito en hara ko en julɓe. ɓawo ɗum ɗo fu en juuli e ɓurnaɗo tagi e fongon on makoɗo e hadiseji makko, wondema mofte makko ɗen fopp naata e aljanna si wona on saliɗo. sahabaɓen inni ko hombo saloto nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala ɗoftiɗo ɓe waɗi ko ɓe wi'i kon, acci ko ɓe haɗi kon, o naata e aljanna. kala saliɗo ɗum ɗon haray ko kanko sali natugol aljanna. yo Allah hokku en aljanna. ɓawo ɗum ɗo ɓe juula e ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen fuu ƴetnoɓe jawle muɗum e wonkiji muɗum, yarli ɓengureji muɗum fopp, yarneri ka diina l'islam fino ka hewtira en ɗo hande ka hewti en. yo Allah ɓeydanɓe jamɓe kisiye, yo Allah moɓidiro en enen e maɓɓe ka aljanna makko ɓurɗo towude, wondude e mawɓe meɗen wurɓe fatiɓe ɓengureji meɗen e dendagal julɓe ɓen fopp, e kala kadi feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo hara ko liwajihillah ya rabbal alamin. ɓawo ɗum ɗo en fotti hande kadi ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo, ka julirde meɗen masjidu ibadur rahman haray e nder laken, fi waɗugol alluwal sumaye meɗen wowugal ngal ñande be ñande à partir de 19h30 heure de Paris. haray adominatan nde alluwal ngal ko yewteten kon hande, hiɗen duwano musidɓe meɗen, bandiraɓe meɗen, wonɓe e wallitade ɓen fopp, duhiɓe e soddiɓe, paykuge mawɓe, woɗɗi badi kaɓe woni e wallitorade fi julirde meɗen nden. yo Allah yoɓu on ko ɓuri moƴƴude e joddi. turiki Allah, yo Allah maran on ka bonata ton ha ñande tawoyɗen mo. ɓawo ɗum ɗo fopp hiɗen torano Allah julɓe nawnuɓen fopp, yo Allah jonnituɓe cellal maɓɓe. julɓe jogiɓe sonnijaji e andeji fopp, yo Allah ittanɓe andeji maɓɓe. julɓe fatiɓen fopp e faturaɓen fopp, yo Allah yafoɓe. kala julɓe marɓe ɓe, yo Allah ɓeydanɓe waɗa barki. ɓe jogaki ɓen kadi, yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe jawdi nduɗundi laaɓundi dagindi waɗandi barki ya rabbal alamin. haray si ɗum ɗon feƴƴi, haray inchallah hiɗen torodiri du'a en fo meɗen inchallah. wano wonɗon tororade non du'a, haray min kadi miɗo tori on du'a inchallahu. yo Allah wontu hajuji ɗin fo okka en battane moƴƴo, yafano en mawɓe meɗen ɓen. haray hande ko yewteten ko seeɗa e mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no wodi faso yimɓe jowo ɓe Allah lettoytaka gabru, ɓe Allah dandata lette gabru. yo Allah dandu en lette gabru, paske eɗen andi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wo gabru on ko ɗo woni galle arane ɗen e galleji lakara. si gabru on moƴƴi, haray ko woni yeso ton kon ɓuri e moƴƴude. si gabru on boni, haray ko woni yeso ton kon ɓuri e hulɓinade. yo Allah moƴƴinan en gabru meɗen on. sabura ɓe innay kala kesum foppo hino hitti sina gabru keso. musidɓe julɓe tedduɓe, si goɗɗo ɓorama ha o laaɓi, o ittama conci makko hay conci nder ndeji, o waɗama kasange ha moƴƴi, haɓɓama ha moƴƴi, ɗum ɗo jasama ngayka ha luggi, on tigi ƴettama ukkama e nder ɗum ɗo, yo Allah wallu hara pellet golle ɗen hino moƴƴi. si tawi goɗɗo nangodiri e lette gabru, e hino malaika, e hino bolle, e hino jahe, e hino niɓe, a wawata sonkude goɗɗo faaboma, a wawata wullude goɗɗo faaboma, alaka doga yara ko jokkuma kon hino tiiɗi, wonɓe may lubade ɓen no ɓurma jogade doole, alaka yaltira, wona ɓe ronkay, wona a mayay. toriki Allah, yo Allah dandu en lette gabru. o wandi lette ko ɗe muusi wo ko ɗe muusi, si tawi ɓe lettayno on tigi ha o maya, no gasa haray ɗe taƴi. kono si on tigi lettama ka nder gaburo, ha lettatake ɗon ha inne on tigi maayi. tappande be tappande
aranere nden ɗiɗaɓere nden no muusi ɓuri aranere nden, tappande tataɓere nden no muusi ɗiɗaɓere nden, ko non abadan booma. No tawa non heɓoyeyɓe lette gaburo, neɗɗo mo juulata, neɗɗo mo horata, neɗɗo rondotoɗo meska hoore muɗum, neɗɗo yennowo, neɗɗo huɗowo, neɗɗo wattowo peɗa e sifa ko nanditata e ɓeɗo, yo Allah dandu en danda ɓeɗo fuu mayde ɓe tuubare. Yo Allah arsiku kala wonɓe ɗum ɗo ko wiyete tuububu ye laaɓuɗo, ko adi Allah subhanahu wa ta'ala on yettitude ɓe, na ɗum haray moƴƴari. Si goɗɗo tawoyi ɗo Allah fi hiɗa ari Europe, fi hiɗa ari Amerique, fi adna on avanci hande, a acciri julde sabu ɗum, a acciri ɗoftagol mawɓe ma sabu ɗum, a acciti ɗoftagol modi ma sabu ɗum ɗo, a yeebi fayɓe ma sabu ɗum, a jokki weli fiti sabu ɗum ɗo, wallahi haray ko habbi ma non ko gaburu. Gaburu on non ko imma ngay ka jiya ngay ke yiide, imma ko wendu jaandu e wenduji aljanna. Nyande be nyande non gaburu on o nodda yen ko ennayi ko ayyo bani adama, ndu gaburu on innama ko min woni suudu niɓe, ko min woni suudu bolle, ko min woni suudu jahe, ko min woni suudu wula gollu ko tawata kon a fototo nder ga. Ko hunɗum jalbinanoye ma gabru ma on koko juulata jemma, ko hunɗum jalbinanayi ma gabru ma on koko nafata, ko hunɗum jalbinanayi ma gabru ma on koko ittata sadaka, ko hunɗum jalbinanayi ma gabru ma koko ɗoftiɗa nene e baba, ko hunɗum jalbinanayi ma gabru ma on koko nyamminta miskin, ittana anuɓe andeji, surra wirtiɓe, ittana sonjiɓe sonjaji, ko ɗum ɗo moƴƴinanayi ma gabru ma on. Seydina Usman radiyallahu anhu kanko o torotono ko yo Allah dandumo lette yiite, ko torotono yo Allah dandumo lette gabru. Ɓe landimo ko fi honno, o inni si ɗum moƴƴi haray ko woni yeeso kon ɓuri e moƴƴude, si ɗon boni haray ko yeedi woni yeeso kon ɓuri e bonde. Musidɓe julɓe tedduɓe, yo Allah moƴƴinanan on fo moɗon, moƴƴinana mawɓe men wuruɓe fatiɓe gaburuji meɗen ɗin. Yo Allah dandu en lette gaburu, yo Allah dandu en lette gaburu, yo Allah dandu en lette gaburu. Si tawi malaika ko nyamata, yarata, ɗanota, ko yeddata Allah, ɓe fuɗɗike piwde bani adama, hara hiɓe jogi ɓolɗe, hara ɓolɗe ɗen ko jandi, ɓolɗe ɗen ko ittaɗe ka yiite jahannama, ko ɗum ɗo woni ko ɓe lubortamo. Ɓe luboromo fi honɗum ɓay o julano, ɓe luboromo fi honɗum ɓay o horano, ɓe piiramo fi honɗum ɓay o ittano zakka himo mari ko itta zakka, ɓe luboromo fi honɗum o jokkano enɗam, ɓe luboromo fi honɗum o ɗoftanoki nene baba. Musidɓe julɓe ɓe, si goɗɗo wallinama ka nder gabu makko, malaika ɓen ardi telenka hoore nden ko honɗum innata, terte o waalo, o fowto, o ɗano, heewi ko o jangayno alqur'ana, sabu ko jangaynoɗa alqur'ana kon ɓe tertorama si tawi ko telenka bange hoore ɓe arti. Si tawi non hay suumaye jangata qur'an, wonay nyallal ame mari qur'an, yontere ame mari qur'an, lewru ame mari qur'an, hitande timmunde a fontari qur'ana janguɗa. Honɗum innoytaɓe malaikaɓe ɗo si ɓe ardanima telenka bange hoore. Si tawi ɓe ardanimo telenka bange juuɗe maka redu, ɓe inna terte o waalo, o fowto, o ɗano, heewi o ko ittayno sadaka, heewino ko ittanaynoɓe anuɓe andeji, heewino o ko nyamminayno miskin, heewino ko o nyamminayno alyatima. Hiɗa mari jawdi a hokkorta alyatima, hiɗa mawri jawdi a hokkorta wasuɓe, hiɗa mawri jawdi a hokkorta tampuɓe. Ndi jawdi ma ko honɗum ndi nafa e maka gabru ma hay e hunde. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, neɗɗo fu neɗɗo o mara ko yoɓoyte ton sina konko ko golli. Si tawi ɓe ardanimo ka telenka bange koyɗe, ɓe hina terte o. Si ɓe ardi taw ka bange reedu, ɓe hina terte o waalo, o ɗano, heewino ko o horayno tenen howara alkamisa, heewino ko o horayno 13, 14, 15, heewino ko o horayno nyalaɗe
hara ko fi Allah woni ko horirayno terte mo o fawto si tawino hay horugol sumaye on ko probléme wona noon fere horugol tenen e alkamisa ma ñalaɗe daneje ɗen 13 14 15 no wodi woɓɓe si ɓe seedi e sumaye korka fo lutti kadi sumaye arowo na ɗum ɗo woni julɗo ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki kala horuɗo ñallal gotal hara ko fi Allah o horiringal Allah woɗɗintino e mo yiide jahannama embere duuɓi 70 lakara haysi ko ñallal gotal horu fi Allah e nder hitande fo sa wakkilike ɗum noon lewru be a heɓi haysi ko ñallal gotal ma lewru be a heɓi balɗe ɗiɗi ma lewru be a heɓi balɗe tati ñallal be ko embere duuɓi 70 lakara ñallal gotal lakara no fotawa duuɓi wulore aduna musidɓe julɓe tedduɓe tampiniren sonjire wonkiji meɗen ɗin sabu korka no wondi e cellal korka tefano e bani adama yawmal qiyama si ɓe ardanimo ka bange koyɗe ɓe hinna terte o heewino ko o salligotono ha moƴƴa seppa o yaha ka juulirde fi tottoygol farillaji ɗin si tawi non hara juuloytano ka juulirde hiɗa wakkili yahugol golle arta waalo fowto kono a wakkilaki salligagol ka suuduma ya tottoya farilla Allah on ka suudu Allah bani adama on si o maayi laawol ka seppaynoɗa ɗon rewra yaha ka suudu Allah juuloygol arta ɗum ɗo fo wullitoto ɗum ɗo fo wullete ɗum ɗo fo seeditanoytoma yawmal qiyama inna o jiyaɗo heewino ko rewraynoɗo wona kuɗum wona kakum wona likkum wona liggi wona hayre wona hunde kala ko Allah tagi kon fap ka rewraynoɗa ɗo yi'ama rewa e hoore muɗum hiɗa yahude tottoygol farilla Allah on ka suudu Allah ɗum ɗo fo seeditanoytoma yawmal qiyama ko ɗum Allah inni inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum batte teppe maɓɓe kono a andaka ka juulirde a andaka laawol yahugo ka jangete a andaka ka laawol yahugo ka juulete wono ɗum ɗo seedanurema yawmal qiyama ɓayde musidɓe julɓe tedduɓe feere ala feccere feere ala a ƴoƴaari a marari jawdi a nawyiraari a laamorari a jangiraari a woniraari tampuɗo a woniraari paykun a woniraari debbo a woniraari mawɗo a woniraari tedduɗo a woniraari jaasuɗo fi ha wawa daɗude mayde ko kullu nafsin za'iqatul maut kala wonki wallahi meeɗay mayde ko honde tuma mi anda a anda ko honde tuma nde arata kono pellet nde aray mayde nden noon ko bagtatan koye juhal woni ko nde arata yo Allah okka on fo moɗon battane moƴƴo yo Allah okku en battane moƴƴo yafano e mawɓe men fatiɓe jon noon ko yewɗen ɗo seeɗa e gaburu si ɓiƴƴi goɗɗo tawi ɓe landike ma man rabbuka ko hum woni jomima tawi a andano man nabiyuka ko hum woni annabajo ma on tawi a andano ma diinuka ko honɗum woni diina ma kan tawi a andano oɗo gaburu on ɓiƴaymo ha ko woniri sengo ñaamo tere makko artira sengo nano si ɓe tappimo tappande wotere o daroyike wo ka jeɗɗaɓiri ninna wonata ton ƴaw ko ayyo kefeero geddo Allah a wuri a jokki weli foti a rewari Allah hande ko ɗum ɗo woni joddima ndi bugitoma arta kadi ko ɗum ɗo wonata hirande e soƴƴari e ittirɗum koƴe bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma a ɗanotako a fowtotako a mayata a ɓuttinta ko lette e lette e noneji lette ko wontigi lettira kon bimbi na on none ɗon no lettirte ñalorma façon lette ɗe wontigi lettiraɗe ñalorma na façon ɗen lette ɗon go lettirte kadi kikiɗe Allah no mari façon lette wonɓe lettude ɓen kadi ɓe mara golle hay e hunde si wona ɗum ɓe hatton jina e ñamoygol ɓe ronkata ɓe ɗanotako ɓe yeddata Allah yamiriɓe yoɓe lette wa yaf'aluna ma yu'marun hiɓe waɗa konko Allah hon yamiriɓe ɓe nanata ko sonkata ɓe nanata ko wullata si a lettama ha foppo heli Allah wattama kadi wano wonirnoɗa o lettama kadi fi honɗum o addima e hoore o aduna fi ya rewmo a jokki goɗɗum ngo a acci ko addiraɗa ko
yo Allah ukke en battane moƴƴo. Joni non musidɓe julɓe tedduɓe, no tawa e ɓe Allah non dandoyta non lette ɗen ka qabru ɗo, hombo neɗɗo duumiɗo e jangugol suratul mulki sanga kala o waloto. Neɗɗo kala nde o waloto hara o jangay suratu tabaraka allazi biyadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, oɗo ɗum ɗo no wawi wonde sabu ko dandimo lette qabru. Ko suratuwol simore joginde ayeji 50 nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hino welaynoɓe, hino welaɓe hattirde e welugol hara mo be waɗino ngol nde simore ɗo e ɓernde muɗum, bi ma'ana hara goto be e meɗen hino hunji nde. Musidɓe julɓe tedduɓe, annawnuɗo si innama joni sa hunjike tabara ɗo e jango a dikkay a hunjoto ka a hunjotako, wallahi a hunjoto. An neɗɗo musidɗo arɗo Europe ma Occident Amérique kala ka wonirɗa, si ɓe inni joni sa hunjike ɗo tabara e nder leere goto ɓe jonnete kaydi, a hunjoto ka a hunjotako, wallahi a hunjoto. An jogiɗo kaydi ɓe inna se a hunjike tabara ɗo e jango ɓe jonnete nationalité, a hunjoto ka a hunjotako, wallahi a hunjoto. An faalaɗo jawdi si ɓe inni a hunjike ɗo joni tabara e nder minetaji 30 iɗa mari $100,000 ma €100,000, wallahi a hunjoto ngol. Musidɓe julɓe tedduɓe, en faalaka woni e yiɗari woni, se yiɗi tun wallahi en hunjoto. Accemi jonna o misal, pullo fuu to jibinaɗo sifa kawa ko nokkeli kam e jibina ko pulal petto o wawi, o yimmo wara Konakiri, o yimmo Konakiri o ƴetta ɗon avion o cippoyo Jakarta to o hewtoya ɗo Pekin Chine o wura ton seeɗa aroya ñande goo ha tawata himo wawi wowlugol chinois ɓuri ko wowlata pulal. Ko honno waɗi so wowli chinois? Wona yiɗugol, ko sabu intérêt makko, nafoore makko, ɓay himo andi so wawi haala kan o wawi communiquegol kanko e ɓenɗon hajuji makko ɗi marsay pellet ko ɗum waɗi ha o wawi hande kadi o wakkili. Iwɗo ton yehi États-Unis d'Amérique, a yehi hande fulɓe wowlay ɓe anglais, hara anglais on si ɓe wowli hara a yiyari ɓe tun a sikkay ko anglais jo wowli ma ko américain jo woni ko wowli. Iyaruɗo France ardi Europe ga wowlay hala porto ɓuri ko wolta pulal. Ko no waɗi ɗum? Ko sabu himo yiɗi, himo fala. Ɗo kay sa inama sa hunjike ngolɗo pellet a natay aljanna, a hunjoto si tawi ko a falaɗo. Awa ɗo non ɓeyni kala hunjiɗo ngol waɗi ngol ka ɓernde muɗum, ndemo waalo be ndemo waalo o janga ngol nde wotere o duumo e muɗum, Allah danda e ledde gabru. Yo Allah danda on onon wonɓe la ndarude e feƴƴinaɓe nde yewtere ɗo lette gabru ya rabbal alamin. Hakke lette gabru ko hulɓini nde ɗen juula be nde ɗen juula, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yen molo ton e piiji 4: inna allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal. Allah mi turike ma dandal lette gabru, Allah mi turike ma dandal lette yite jahannama, Allah mi turike ma dandan fitina ngurdan e mayde, Allah mi turike ma dandan fitina masihi ad-dajjal. Kala ko waqtu mo juuluɗen e moloto ɗiɗo ko honɗum holli ko piiji hulɓiniɗi. Yo Allah dandu en ɗiɗi nayino o duumiɗo e jangugol suratu tabaraka nyande be nyande nde mo waalo o ɗo hande kadi Allah waɗay ɗum ɗo sabu ko dandimo lette gaburu. Si tawi non a wawata ɗon haray duumo e jangugol ngol, hay si tawi hinande ɗa waalo mais sunna on ko ɗaɓɓa kon ko sanga walotoɗa. ɗiɗaɓo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala dandata lette gabru ko onmo Allah arsiki mayigol nyalande juma ma jemma juma, mayigol nyalande juma ma jemma juma no tawa e ko dandata lette gabru. Mi turiki Allah, yo Allah okko en battane moƴƴo. Nyalande ɓurde moƴƴude ɗen e nyalaɗe ɗen fuu ko nyalande juma, ko e nyalande baba men Adama woni ko tawga, ko e nyalande juma woni o naada aljanna, ko e nyalande juma woni ko tippina kadi ka leydi, dargal ngal kadi darotako si wona e nyalande juma. Anduɓe ɓen fuu si juma hewtino haray hiɓe maapino hiɓe huli wata wonu taw hara ko nden nyande woni ko dargal ngal daroto.
si goɗɗo non Allah ƴettitimo e nyalande juma, ma Allah ƴettitimo e jemma juma, ma Allah ƴettitimo e lewru sumaye, ma Allah ƴettitimo hara himo sujji himo julande Allah, harayno tawa e mandeji moƴƴanede. Yo Allah okku en battane moƴƴa. Tammo on eɓe Allah subhanahu wa ta'ala on dandata lette kaburu ko kala on mayɗo muusu reedu, hara ko reedu woni ko muusimo, ma hara o nawnu o sonji ka nawnare ha Allah ƴettitimo e nder nawnare nden. Tentinino har koko wiyete muusu reedu, wano joni sonnajo o lutta e reedu hara ko halal, ma ɗum reedu musa mo sifa koko wiyete kolera, o doga e muɗum ha o lutta e muɗum hara ko julɗo, hara himo golɗini himo jaɓi wondema pellet kala ko heɓimo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo no wawi wonde sabu ko dandimo lette kaburu. Haray neɗɗo fuu hino andi mayay, kono pellet kadi ka o nawni ɗon, haray ko ɗon o felliti ka hakkille makko o ɓuri ɓadodirde e mayde nden. Haray non neɗɗo selluɗo hino maya kadi acca neɗɗo nawnuɗo. Mi turiki Allah yo Allah o ƴettitu en hara ko en gomɗinɓe. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nawnuno moƴƴa moƴƴa ɓe sonji si tawi woni ko ɓe faati. Ɓe nawnuno telewanwa balɗe 12 si tawi ɓe faati e nyalande tenerre. Ko e tenerre woni ko ɓe jibina, Allah ƴettiti ɓe e tenerre kadi, ko e tenerre kadi woni ko ɓe nela kadi. Ko ɗum si tawi ɓe hewno horugol tenen kaɓe jibina, kaɓe nula e muɗum, ɓe faati kadi e nyalande tenen. Haray enen kadi siko a sunna yankejo yiɗuɗo moƴƴere, duumo e horugol tenen, duumoɗa e horugol alkamisa, duumoɗa e horugol 13 kala lewru, 14 kala lewru, 15 kala lewru. Ko ɗe balɗe ɗo tati wiyete nyalaɗe daneje ɗe. Haray nayaɓo on ma ɗum tataɓo on, jonɗe yahande nayaɓo on, aɗon ƴettude nayaɓo on taw ka muusu reedu ɗo, neɗɗo kadi so lutti e ndiyam, ma ɗum so lutti kadi e yiite, ma hara ko leydi ndin dimbi ko wiyete kon tremblement de terre, o lutti e ɗiɗo hara ko julɗo gomɗinɗo, haray karamo ko ɓen hino kontimo kadi kanko kadi ko yanɗo shahid. Hay si tawi baraji ɗin degreji ɗin fotata, haray ko ɗo woni ko o kontora. Yo Allah hokku en battane moƴƴo. Nayaɓo on eɓe Allah subhanahu wa ta'ala on dannoyta lette gabruɗen ko on neɗɗo mayɗo hara ko fi dandugol leydi muɗum, dandugol diina muɗum, dandugol wonki muɗum e wonkiji julɓe, dandugol ɓeygure muɗum, dandugol jawdi muɗum. Si tawi neɗɗo o lutti e nder ɗiɗo, haray kanko kadi himo konta e ɓeyyanu ɓe shahidi. Allah okka e waɗin baraji. Masalan, goɗɗo sutige wonki makum ko ya defando sakkoɗa, sa lutti e muɗum har ko e hoore toñe, ila ko da yande shahidi. Si goɗɗo sutike ɓeygure ma nden ko ya darto wakkiloɗa, sa lutti e muɗum ila mari baraji yan shahidi. Si goɗɗo sutike jawdi ma ndi ko ya darto, sa lutti e muɗum ila mari baraji yan shahidi. Si goɗɗo sutanike kadi jawdi ma ndi, ɗon kadi ko ya darto. Si goɗɗo sutanike leydi ma ndi e hoore toñe, haray ko ya darto. Yiɗo fuu si goɗɗo sutanike diina ma kan, haray ko ya darto. Sa lutti e muɗum hiɗa mari baraji yanɗo shahid. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala nde mo ƴetta ɗi wonkiji meɗen wo ɓay pellete o ƴettayɗi, o jaɓitayɗi, ko kanko luɓuno en ɗi. Mi turiki Allah yo ƴettitu en hara ko e yanɓe shahid. Njowaɓo on e sakkitoro on kadi e ɓeyyanɓe shahidi ko kala on mayɗo hakkunde jihadi julɓe e heferaɓe. Si goɗɗo kadi lutti e ɗum ɗo ka shahidi, ko woɗo tigi won wiyete yanɗo shahidi on, julɓe ɓen e heferaɓe ɓen hiɓe haɓude fino l'islam sakitora, amma yi e muɗum ko an woni shahidi on. Ɓeɗo ko ni woni ko ɓe wattiniroyte conci ɗiwo, ko tuudi kowo, ɗan ƴiƴan ɗo wo, ɗum ɗo fop ittoyama woka nder aljanna. Mi turiki Allah, ya Allah okku en aljanna. Haray ɓeɗo njowo ɗe golleji maɓɓe ɗo no wawi wonde sabu ko dandi ɓe ledde gabru. Arano on ko hombo, ko on duumiɗo e jangugol suratul mulk, ko ɗum woni tabara sanga kala nde o waloto. Ɗiɗaɓo on ko hombo, ko kala on mayɗo nyalade juma ma jemma juma.
dammo on ko honɗum ko on neɗɗo mayɗo har ko sabu to reedu nayaba on ko honɗum ko on sakkiɗo fi leydi muɗum ma dina muɗum ma jawdi muɗum ma ɓeygure muɗum jowa ɓon ko hombo ko on yanɗo shahidi ka hare hakkunde julɓe ɓe e heferɓe ɓen mi torike subhanahu wa ta'ala on yo Allah arsiku e battane moƴƴo yo Allah okku en timmode labane moƴƴinde yelade mawɓe men fatiɓe fof yo Allah yafoɓe yeru luttuɓe yo Allah ɓoyni du'en e maɓɓe ya rabbal alamin yo Allah yafo e bakkaruji meɗen ɗi fof majji ɗi janɗuɗi ɗin e fanɗuɗi ɗin suuɗiɗi ɗin e feñuɗi ɗin ɗi anduɗen fimuɗum en anda fimum no wodi julɓe musidɓe meɗen boyi jogiiɓe andeji yo Allah ittanɓe andeji ɓe wodi sukaɓe meɗen wonɓe ka laawi wonirɓe Maroc wonirɓe Tunisie wonirɓe Algérie wonirɓe Libye e kala kaɓe woniri e hoore leyɗe ɗen falaɓe lumbugol yo Allah lumbimɓe feƴƴinaɓe hoore jam moƴƴere itta ɓe nder ɗin andeji e soñjaji e ɓittedeji ɗi ɓe woni muɗum wodi musidɓe meɗen tawata ka suumaye ɗo wontirɓe ton hara hay horgol ngol ɓe ala e wawugol sabu soñja ko ɓe wondi kon Allah ko a woni ton soñja ittanɓe ya rabbal alamin hiɗa renti anniyeji maɓɓe ɗin ko fi yahugol heɓoya ngurehum tambito ɓe ngureji muɗum tambito nene baba Allah turike ma ittuɓe soñjaji ko ɓe woni e muɗum innahu waliyu zalika wal qadiru alayh haray ko wonno kam musidka ɓawo caméra hum moɗon ɗo ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ko musiɗo moɗon ka dina e ka enɗan e ka leyɗi Abdallah Diallo Bruxelles kala ko hawrodiraga e sawaba ko immorde Allah kala ko wopaga ko immorde min e sheytane yo Allah waɗu har ko sabi Allah woni ko mi yewtiri onon kadi jaɓiron sabi Allah kala feƴƴiniroyɗo yewtere nden li wajhillah mi toriki Allah yo Allah lumbinoy mo sirate yo Allah okkora en gandal okkora en faamu okka en miijoji moƴƴi yo Allahu on dandu en wowlugol ronka gollitirgol mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu on ɓe yimɓe heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri e moƴƴude e yewtere nden kon haray ɓe gollitira haray en jango si tawi jon jango jaɓi siko aksu muɗum kadi yo Allah taw hara o yaafike on so o ƴettiti en jango en yewtay inchallahu si tawi jon jango jaɓi haray cuuɗi 10 ɗi malaikaɓe yurmede ɓe natata e muɗum cuuɗi façon 10 malaika yurmede natata e muɗum sabu piiji ko woni nder ton kon inchallah haray ko ɗum wonta alluwal suumaye meɗen ngal jango à partir de 19h30 heure de Paris wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kala faalaɗo humpodirde e amen haray mo wawi noddugol o numéro ɗo so waɗi code Belgique on 0032 o waɗa 494 o waɗa 13 o waɗa 64 o waɗa 57 so noddi oɗo ɓe waway humpodirde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.